ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар маҷлиси назорати назди раиси шаҳри Панҷакент асосан рафти иҷрои дастуру супоришҳо ва нақшаҳои ҳафтаи гузашта мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. субҳи санаи 29 июли соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар ҷаласа нахуст масъалаи кадрҳо баррасӣ шуда, Дилшод Баҳриддинов, иҷрокунандаи вазифаи мудири шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр, Муродзода Мастона, раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, Азимҷон Икромов, раиси кумитаи идораи замин, Атохоҷаев Бурҳон, директори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳр таъин гардиданд. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳи роҳбарони сохторҳои марбутаро ба тозагии ду тарафи роҳ, пурра бардоштани партовҳо, нав кардани шиору овезаҳо, таъмини аҳолии маҳаллаҳои шаҳр бо оби нӯшокӣ ҷалб намуда, барои саривақт иҷро кардани супоришҳо масъулин вазифадор карда шуданд. ҳамчунин дар ҷаласа муовинони раиси шаҳр оид ба самти фаъолияташон гузориш дода, вобаста ба масъалаҳои баррасӣ шуда, доир ба пурзӯр намудани корҳои идеологӣ байни аҳолӣ, пешгирии вайроншавии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои нақшаи андоз дар ҷамоатҳо, вусъати корҳои ободонӣ ба муносибати 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагӣ ба кишти такрорӣ, таъмин бо оби полезӣ, даъвати сокинон ба корҳои тозагӣ, ҷалби сармоя, баргузории мусобиқаҳои варзишӣ байни ташкилоту идораҳо, омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш, раиси шаҳри Панҷакент дар назди масъулини дахлдор вазифа гузорӣ намуд. дар фароварди маҷлиси ҳафтавор аз тарафи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар як фазои эҳтирому тантанавӣ яке аз бонуҳои шинохтаи Панҷакент, собиқадори хизмати давлатӣ, сармутахассиси шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Қиёмзода Шоҳидаро ба нафақа гусел карданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар бораи фаъолияти пурсамари Қиёмзода Шоҳида дар соҳаҳои гуногун ва махсусан дар вазифаҳои пурмасъулияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сухан гуфта, саҳми ӯро махсус таъкид кард ва барои заҳматҳои самараовараш арзи сипос намуд. ба Шоҳида Қиёмзода ҳамчун рамзи эҳтиром дар соҳаи хидмати давлатӣ тӯҳфаҳои хотиравиро раиси шаҳри Панҷакент тақдим намуда изҳор доштанд, ки дар оянда низ мо аз донишу таҷрибаи чунин мутахассисони соҳаи хидмати давлатӣ бояд истифода бибарем. дар ин маросим намояндагони соҳаҳои гуногун сухан гуфта, ба фаъолияти Шоҳида Қиёмзода дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва татбиқи сиёсати давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса дастуру супоришҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳои баланд доданд. дар навбати худ Шоҳида Қиёмзода барои эҳтирому таваҷҷӯҳ ва қадршиносӣ ба раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ, кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр ва роҳбарони воҳидҳои сохторӣ арзи сипос кард ва изҳор дошт, ки минбаъд низ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзандаи хешро мегузорад. воқеан ин маросим бори дигар исбот намуд, ки он шахсоне ки бо нияти нек барои ватану давлати хеш содиқона хизмат кардаанд, ба обрӯю эҳтироми ҳамкорону ҳамдиёрон сазовор шуданд, чун бонуи шинохта хизматчии давлатӣ Қиёмзода Шоҳида дар як фазои хотирмон ба нафақа гусел карда мешаванд, ки ин шарафи бузург аст. гузориши Сабрина Акрамова ва Хайём Ҷӯраев.
برنامه را ادامه می‌دهیم. بازدید نوبتی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با جماعت دهاتی وورو از ملاقات با مردم، رفتی برقرارسازی عاقبت‌های آفت طبیعی، شناسایی با مؤسسه‌های ساحه معارف، تندرستی، سیاحی و استحصال فراگیر بود. با مقصد اجرای نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند، سفر نوبتی کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی وورو ادامه یافت. مقصد و مرام این سفر پیش از همه شناسایی با رشد اقتصادی و اجتماعی این جماعت بلانکو، دعوت مردم به کارهای آبادانی و سازندگی و برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی و همزمان استفاده عاقلانه آب و زمین بود. نخست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با هیئت رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دهاتی وورو ملاقات انجام داد. در این ملاقات رهبریت جماعت دهاتی وورو درباره فعالیت جماعت دوام نیم ساله اول سال روان گزارش دادند. رئیس شهر رهبریت، فعالان و ساکنان جماعت دهاتی وورو را دعوت نمود که آنها باید در برابر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی امساله بر رشد کارهای ساختمان و آبادانی، سبز و خرمگردانی و استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر تدبیرهای رشد دهات امکانات‌های موجوده را ثمره‌ناک استفاده برند. از جمله قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم، درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و دیگر مسائل مهم روز را تحت نظارت قرار داده اجرای آنها را منتظم تامین نمایند. با یک قطار راهبران واحدهای ساختاری در مسئله حل مشکلات جماعت دهاتی وورو دستور سپارش‌های مشخص داده شد. در جریان سفر کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با آمادگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 64 به نام علاخان افسحزادی دهه رکناباد به سال نو خوانیش شناس کردید. به رئیس شهر اطلاع دادند که از طرف رهبریت این مؤسسه تعلیمی به سال نو خوانیش همه صنفخانه‌ها از تعمیر خوشصفت برآورده شده با واسطه‌های ضروری تامین می باشند. در جماعت دهاتی وورو رئیس شهر با فعالیت کارگاه استحصال در و تریزه‌های آلومینی و پلاستیکی که از جانب صاحبکار محمد امین حکمتوف ساخته شده است توجه ظاهر کرد. او به صاحبکار برای چنین اقدامش عرض سپاس کرد و همزمان اصرار داشت که امروز با زیاد شدن شماره ساختمان انشاءاتی گوناگون نیاز به در و تریزه‌های آلومینی و پلاستیکی خوشصفت خیلی زیاد است و صاحبکار باید حجم استحصالات را زیاد و شماره کارگران را بیشتر نماید. در دهه رکناباد جماعت دهاتی وورو پس از تعمیر و تجهیزاندن با اشتراک رئیس شهر شعبه تولدخانه این دهه با استفاده سپاریده شد. رئیس شهر با تالارها و امکانات‌های شعبه تولدخانه شناس کردید. رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر و تولدخانه مرکزی وظیفه‌دار شدند که برای بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی مخصوصاً برای مادر و کودک همه تدبیرهای ضروری را عملی سازند. در جماعت دهاتی وورو از طرف بانه هنرمند خاصیت قاضی و یک کارگاه دوزندگی و آدرس و اطلس بافی فعالیت می نماید. برای رئیس شهر صاحبکار خاصیت قاضی و اطلاع داد که در برابر آماده ساختن آدرس و اطلس امسال آنها برای مؤسسه‌های تعلیمی جماعت دهاتی وورو لباس‌های خوشصفت مکتبی آماده کردند و عین زمان در این کارگاه 5 نفر بانوان به فعالیت استحصالی و هنرمندی مشغول می باشند.
дар ҷараёни сафари корӣ раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо соҳаи кишоварзӣ низ шинос гардид. ба раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ мутахассисон дастур дода шуд, ки пас аз барқарор сохтани оқибатҳои зарар дар канали марғидар имконияти таъмини хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати диҳоти вору бо обҳои полизӣ пурра ҳалли худро ёфт ва бояд деҳқонон барои истифодаи замин ва гирифтани ҳосили дуюм тамоми ҷаҳду талошҳо ва таҷрибаашонро равона созанд. дар мавзеи Семиганҷи деҳаи ғазаи ҷамоати диҳоти вору аз тарафи ширкати сайёҳии Панҷакен интур як маркази сайёҳии кӯҳӣ бунёд шудааст, ки ин ҷо аллакай 2 меҳмонхона бо 32 кат ва ҳавзи моҳипарварӣ ташкил гардида, айни замон дар ин ҷо боз як меҳмонхона бунёд мешавад. раиси шаҳр бо ҷараёни корҳои сохтмону васлӣ шинос гардид. ба масъулини ширкати сайёҳӣ дастур дод, ки мо бояд имкониятҳои сайёҳии ин диёри хеле зеборо бо фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои сайёҳии хориҷӣ ва дохилӣ омода созем. дар ҷараёни ин сафари корӣ дар ҳамон рӯз низ сел ба амал омад ва мардум муттаҳидона оқибатҳои ин селро бартараф карданд. дар шаҳри босонияи Панҷакент 19 маҳалла фаъолият менамояд, ки онҳо дар масъалаҳои шаҳрдорӣ, ҳалли мушкилоти мардум, назорату иҷрои қонунҳо масъул мебошанд. мутобиқи нақшаи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, раиси шаҳр бо фаъолияти 19 маҳаллаҳои шаҳр шинос мешавад. гузориши мо аз шиносои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ холиқзода бо фаъолияти маҳаллаи Рӯдакӣ омода шудааст. мутаваҷҷеҳ бошед. шиносоии раиси шаҳри Панҷакент бо маҳаллаи Рӯдакӣ аз кӯчаи Теришкова оғоз ёфт. ин ҷо раиси шаҳри Панҷакент бо чанд нафар истиқоматкунандагони биноҳои баландошона суҳбати сари роҳӣ анҷом дода, барои ҳалли муроҷиатҳои онҳо роҳбарону масъулон вазифадор карда шуданд. бинои маъмурии раёсати агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент дар маҳаллаи Рӯдакӣ ҷойгир мебошад. роҳбарияти марказ маҳсули дастони ҳунармандонро ба маърази намоиш гузоштанд. раиси шаҳр ба роҳбарияти марказ дастур дод, ки бояд ба омӯзиши ҳунарҳои гуногун фаро гирифтани духтарону бонувон тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. қобили зикр аст, ки дар маҳаллаи Рӯдакӣ бунёди биноҳои баландошона идома дорад ва раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ зимни шиносоӣ аз соҳибкорон, фармоишгарон, бинокорон, меъморон ва дигар масъулин талаб кард, ки бояд корҳои сохтмону васлӣ ва ороишӣ бо истифода аз масолиҳи хушсифат ва риояи талаботи лоиҳавӣ анҷом дода шавад. дар ҷараёни боздиди раиси шаҳри Панҷакент аз маҳаллаи Рӯдакӣ маълум гардид, ки аз беназоратии шахсони масъул ва беаҳамиятии сокинони маҳалла, вазъи тозагӣ, экологӣ, партофтани партовҳо дар роҳравҳо атрофи биноҳои истиқоматӣ ташвишовар аст. бинобар ин раиси шаҳр аз сокинони маҳаллаи Рӯдакӣ даъват намуд, ки дар ҳамкорӣ бо раиси маҳалла ва корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ барои тозаву обод намудани ин мавзеи шаҳри Панҷакент, ки номи амири шоирон устод Абуабдуллоҳ Рӯдакиро дорад, бо муносибати ҷиддӣ корбарӣ намоянд ва маҳалларо тозаву зебо гардонанд. гузориши Сабрина Акрамова ва Шаҳбоз Қурбонов. барномаро идома медиҳем. дар маҷлиси навбатии комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент масъалаҳои ташкилӣ ва даъвати конференсияи 28-уми ҳисоботию интихоботии комиҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва дигар масъалаҳои ҳизбӣ баррасӣ шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо.
در اساس نقشه کاری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن سنه 27 ایولی سال 2024 مجلس نوبتی کمیته اجرایی برگزار گردید. در کار مجلس کمیته اجرایی نماینده کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان راهبر تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن احمدزاده آیت‌الله رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت کریمزاده میرزا قاسم رئیس شهر پنجکن خالیزاده عبدالخالق و دیگر مسئولین اشتراک داشتند. رئیس شهر پنجکن خالیزاده عبدالخالق مجلس را حسن آغاز بخشیده مهمانان را به شهر باستانی پنجکن خیر مقدم گفت. سپس مجلس کمیته اجرایی تحت ریاست رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت کریمزاده میرزا قاسم جریان گرفت. با بررسی روزنامه مجلس مسئله های زیرین از وظیفه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن آزاد کردن شکرزاده مراد جورا با وظیفه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن انتخاب کردن مرادزاده مستانه مراد و درباره دعوت کنفرانس 28 حسابات انتخاباتی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن پیشنهاد گردید. از روی مسئله های یکم و دویم روزنامه مجلس نماینده کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان راهبر تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن احمدزاده آیت‌الله به سخن برآمد و ضمناً بیان داشت که شکرزاده مراد جورا سالیان زیاد در وظیفه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن ایفای وظیفه کرد. در بلند برداشتن آبرو و نفوذ حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و همزمان در مقام سزاوار قرار یافتن کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن بین کمیته های اجرایی شهر و ناحیه های کشور سهم ارزنده گذاشته است و پیشنهاد کرده شد که بنابر با وظیفه دیگر گذاشتن شکرزاده مراد با رازگی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از وظیفه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن آزاد کرده شود. با جانبداری اعضای ریاستی کمیته اجرایی شکرزاده مراد از وظیفه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن آزاد کرده شد. با تکلیف نماینده کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان راهبر تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن احمدزاده آیت‌الله نامزدی مرادزاده مستانه مراد با رازگی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با وظیفه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن پیشنهاد گردید و با رأی اعضای ریاست کمیته اجرایی مرادزاده مستان مراد رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن انتخاب کرده شد. از روی مسئله سیمی روزنامه رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت کریمزاده میرزا قاسم سخن گفت و طبق مسئله روزنامه پیشنهاد کرد که کنفرانس 28 حساباتی انتخاباتی کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن دهه دوم ماه آگوست سال 2024 دعوت کرده شود. این تکلیف از جانب اعضای ریاستی کمیته اجرایی یکدلانه پذیرفته شد. هنگام بررسی مسئله های روزنامه مجلس نماینده کمیته مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان احمدزاده آیت‌الله رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت کریمزاده میرزا قاسم و رئیس شهر پنجکن خالیزاده عبدالخالق درباره نقش و مقام
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سهم ارزنده پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تأسیس و پیشبرد غایه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اندیشه‌های خویش را ارزیابی نمودند. در نوبت خویش رئیس نوتأسیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مستانه مرادزاده برای دستگیری و باوری رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عزیزی عبدالجبار معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت میرزا قاسم کریمزاده و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده عرضی سپاس نمود. در مجلس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین از روی همه مسئله های بررسی گردیده قرارهای دخدار قبول گردید. گزارش عباس همراهزاده و شاه حسین صالحov. بینندگان گرامی در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.